Ovo je druga godina za redom da se održava turnir za nacionalne manjine u Mađarskoj. Ja sam ovde drugu godinu za redom i predstavljam, odnosno sa svojom ekipom predstavljam školu i predstavljam zajednicu Srba u Mađarskoj. Evo nas u Bečuju, na novim kvalifikacijama za đačku olimpijadu, da kažem. Projekat je zamišljen tako da svako predstavi svoju školu, predstavi svoju nacionalnu manjinu, da se prikažemo u najboljem svetlu i pre svega da se družimo. Bravo! Juče je bilo predstavljanje škola, održali smo naš ples valcer i hiho i otpevali smo Ajde Jano. A večeras se očekuje jedna žurka. Jučerašnje predstavljanje nacionalnih manjina nam je bilo zanimljivo zato što gledamo ostale kulture i upoznajemo se sa drugim ljudima.
Nagy tapsot még egyszer a budapesti Német Nemzetiségi Gimnázium csapatának. Tündérek a budapesti Nikola Tesla Szerb Gimnázium diákjai lettek az aranyérmesek. Szívből gratulálunk, nagy tapsot akkor a győztesnek. Hogy így feltudjuk neked. Köszönöm szépen. Ki a csapatkapitány? Csapatkapitány? Dobjuk fel, gratulálunk. Nagy tapsot az aranyérmes Nikola Tesla. Ezüstérmes lett, és kérem, hogy fáradjanak ki az érem átvételére a budapesti Nikola Tesla Szerb Gimnázium